Kumin Euro a mipui mitfuk na football thiam tamnaram Spain national team ta na kum som baruk mi chok ni chunga mun poimo changthai Lamin Yamal nausenlai Lionel Messi nena anlak dunna thlalak chu tunhaya alar hle khel footballer jinga harau pui beramitam takin an ngai Argentina fa parang kachak Lionel Messi le Euro tournament gol khung theino pang ber Lamin Yamal nausenlai thalaki Barcelona photographer pakhat Joan Manfordan kumsom pasari don liamta charity calendara mi tura ala kani Lionel Messi le Lamin Yamal ta thalaki larviang ma se Messi le Yamal te thla la tober Joan Manford chon he thalak viral chungchang hi atira alo shevelo peka a thian pakhat ne na tanga message adon nuwa a sheve chau kumsang ni pasaria Messi le Yamala nausenlai thalak saktu Barcelona photographer jinga mi poimo kumsom nga paruko upa Joan Manford chon amalak ngai tunhaya thalak lar tak alak wanga alom zia chungchang chu soin kumsang khat zakwa somkwa pakhat atang taw khan Barca player te ruala zunin khovel ramsang sanga thla kalo la to thina chungzong zonga chon he thalak angreng renga mintilom to hi anla omlawang atihial tunhaya Lionel Messi aro pui belzela mitam takin apuan mor chau po dekila tia an mu chakle an ngai sana ni mek rol thar Lamin Yamal la a chanchin a thang chho mek zela hetia khovel football fans te mit fukna panite thalak alak wanga Barcelona photographer Joan Manford lom na po hi thil om tak ani Messi le Yamal te thalak hi kumsang ni pasaria lak dei to khanin no pangpola organization lian UNICEF in an charity calendar chwa tora Barca player tele no pangthen khate chon thla an la hodona chuta motaro rokap fanda Barcelona khobul nai mai Lamin Yamal te chenna ria UNICEF charity calendar chuang tora Barca player te thalak pui thei tur an janna ticket vor phot ni in Lamin Yamal chung ko te hi Barca player te nena thla lau thei tura miwan nei then khate jinga an telta ani hemituma UNICEF charity calendar chuang tur Barca player le no pang then khate thla la tur chuan Barca tana freelance photographer na thokchen Joan Manford chu orwat ania kumsang ni pasari chuan Barcelona stadium Camp Nou a visitor room a he thalak lar tak Messi le Yamala nausenlai thalaki Joan Manford chuan alak sakta ani charity calendara chuang tora thla alak sak saklia ve mai chu kumsom bruk availe meu chuan tun haya thalak lar berpola achang chawa karma samai kan Lamin Yamal pa chuan he thalak hi posin captiona the beginning of two legends ti ada Euro semi-final France le Spain in khel tuma Spain tana danglam siam tu France laka gol khung tu Yamal hi tuna kumsom bruk mi chau ania July ni som pathum Euro final khel ma nia kumsom pasari atling ve chau dona Euro a gol khung theino pangber Lamin Yamal hian a football jin kong a zo tron chau don chawa a chan chin hi ala thang chau zel don ani heavyweight boxer Anthony Joshua chon UFC huanga weight division pania champion kong ren sheng thai Brazilian fighter Alex Perreira chu boxing lama inlan ngei se ati thua soi heavyweight boxing a tum ni lo champion to British boxer Anthony Joshua chon thlama saliam ta iri porhaska laka haropui takan na changzau hlim Alex Perreira chu a social media account lama message athona Anthony Joshua chon Alex Perreira hian boxing lama fight la nei ngei se tin Brazilian fighter kuthlak na Alex Perreira chu boxing khelve tura adu sak thua soi British boxer Anthony Joshua an boxing khel tura adu na chu Perreira chuan changle tin
nia boxing khel hi tun ma atanga ka thil chak tak ani ma se tuna chuan kumsom thum pasri lai upa kani ve to a boxing a bul tran tur chuan katlai to in kain thria ma se fight nei ngai chu lo du ve ta ila tunge ka ma chon ta kang ti in AJ Anthony Joshua chu a chang le ta thuron petu British boxer chuan Perreira boxing ring chunga hian inek pui thei tur tam tak anom idu thu sam a lo tlen ngai thaina turin kam management company ka lo bia anin rem an lo rot me ang tin Alex Perreira tan boxinga in lan tura thutluk na asiam tak tak ani chuan kong asa en sak tur tho asoi Brazilian fighter Alex Perreira hian UFC 300 light heavyweight champion kong ren lo threng to Jamal Hill anne nuwa McGregor le Michael Chandler te fight tura McGregor in liam ta ka wangin UFC 303 a fight nei turin karni chungin former light heavyweight champion Iri Borhaskanen in machon tura ti ania light heavyweight a Perreira ne thei tura theina nei mitlem te jingami Iri Borhaskanen atum ni nana anin machona UFC 303 thlama sani somthum chekla jing khan Perreira chuan chiang takin technical knockout in Borhaska anelea Perreira le Borhaska te fighter Alex Perreira teknadzia mu mai lo tu British boxer Anthony Joshua chuan UFC light heavyweight huanga ne thailo ang hiar ngai ni cho Brazilian fighter Alex Perreira chu boxing lama nu ma nei ve turin asom zuita ani tun haya UFC fighter tam tak chuan boxinga nu malian nei tumin fighter thanem tak anin lan chawa ma se UFC huanga boxinga inlet fighter thren kha chu UFC lama chuai chho ani nuwa boxing khelte ani nuk hlom chuti rolin Anthony Joshua thuron angin aro pui wang lai taka Alex Perreira hian boxinga fight anei ani chuan Cameroon fighter Francis Ngannou angin aro puina le sum tam tak alak lu ngai arin kumsom thum pasari upa UFC heavyweight champion ani nuwa boxing ring chunga heavyweight boxer ro pui pani Tyson Fury le Anthony Joshua lo ma chon tho Francis Ngannou pon UFC a kherera fight ane zong ain boxing ring chunga a fight nei tum nia ale tam takin sum alalut nema asum lak lo tam tak baka boxing huanga ngai net thai lo tur khapa ming cher thai Ngannou nungzoi hian UFC fighter ko thlak na Alex Perreira hian boxing a fight nei ve ta se tunge ama chunang ti te UFC heavyweight champion Francis Ngannou angin sun ro pui an nut chia ve thayang em ti te chu shiat acha om to hlea chuti rolin UFC fighter jinga hlutling taka boxing lama nu ma nei ro UFC bantamweight kong ren lo reng to rong bolt chung ko atanga sailian pastor fano boxinga sun ro pui anei nuwa UFC lama inson kumsani sompanga UFC fighter mei chajinga ne thailo ang hiala an ngai Ronda Rousey knockout to Holly Holm chauka alani Khovel mei cha fighter jinga aro pui berpol Holly Holm khan boxinga WBF World Light Welterweight le World Welterweight kongren alo reng to a boxing Khovela son ro pui tak anut chia ani UFC fighter jinga Francis Ngannou chuan boxing match anei masak bara Khovel mun changchanga boxing fans te barakai trap ma se Tyson Fury ne na anin tumtuma soisol lo result nain ne na achang zo lawa Ngannou ang thawa nekna Brazilian fighter Alex Perreira hian Anthony Joshua thuron angin boxing khel tangai se mipui mitfok na tur khapin nu malian anei thayang emti shiat achak om ta hle